салом салом додаракон, хоҳаракон, падару модарон ва ҳама нафароне ки айни замон аз тариқи экранҳояшон моро тамошо карда истоданд. бале манзури шумост барномаи навбати донояк бо иштироки доноякони давлатгирандагони рақами 41 ноҳияи исмоили сомонӣ ва бинандагони азиз бояд гуфт ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо бо тайёрии ҷиддӣ ба барнома омаданд ва ҳар яке онҳо мехоҳад ҳунару маҳорати худро ба шумо нишон диҳанд. пас биёед аввал бо онҳо шинос мешавем ва пас аз он шарти аввали барномаро оғоз мекунем. Сабрия 6 сол дорад. Сабрия зеҳни тез ва нутқи бурору дуруст. Волакай ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро тарҳу ҷамъ карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона мебошад. дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. аҳмад вай ҳам 6 сола аст. писараки чақон ва хушчақчақ мебошад. ба хурдсолиаш нигоҳ накарда, аллакай ҳама ҳарфҳои алифборо мешиносад. ба гӯш кардани афсона шавқи зиёд дорад. мехоҳад дар оянда муаллим шавад. муҳаммад донишаш хеле хуб аст. шеърҳои зиёдеро аз бар кардааст ва ба варзиш шавқи зиёд дорад. дар гурӯҳ писараки фаъол аст. муҳаммад барои ба мактаб рафтан омодагӣ дида истодааст ва мехоҳад дар оянда ҳуқуқшинос шавад. шукрулло писараки бо одобу ширин сухан аст. вай ҳам 6 сола аст. дар гурӯҳ фаъол буда зеҳни тез ва хотираи хуб дорад. дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. мехоҳад дар оянда духтури кӯдакон шавад. салом бачаҳо. Салом. хуб бачаҳо, ёдовар мешавам ки барномаи донояк аз 3 шарт иборат аст ва дар ҳар шарт ман ба шумо 4 саволи пешниҳод мекунам. касе ки ҷавоби саволро медонад аввалин шуда даст мебардорад. ба шумо фаҳмост? Бале. пас бо диққат бошед. саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. савол чунин аст. се дугонаҳо ба боғ рафтанд. духтараки якум 2 сабад себ чинд. духтараки дуюм 4 сабад ва духтараки сеюм 1 сабадро пур аз себ кард. онҳо ҳамагӣ чанд сабад мева чинданд? каме ки ҷавоб медиҳад. марҳамат шукрулло. онҳо ҳамагӣ дар сабад 7 себ чинданд. офарин шукрулло, ҷавоби шумо дуруст аст. бале мегуфтед ки шумо чӣ қадр фаҳмидед ки онҳо ҳамагӣ 7 себ чинданд? духтараки якум чанд сабад себ чинда буд? 2 то, духтараки дуюм чӣ? 4 то, духтараки сеюм? 1 то, яъне онҳо ҳамагӣ чанд сабад мева чинданд? 7 то, яъне ҷавоби дуруст чанд аст? 7. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. савол чунин аст. модар аз мағоза 6 дона яхмоз харид. 1 донаашро ба далер, 1 донаашро ба хуршед ва 1 донаи дигарашро ба зеби дод. яхмози боқимондаро дар яхдон гузошт. падар бегоҳ аз яхдон боз 1 яхмози дигарро гирифта мехӯрад. ҳамагӣ дар яхдон чанд яхмоз мемонад? каме ки ҷавоб медиҳад. марҳамат аҳмадҷон. дар яхдон ҳамагӣ 2 дона яхмоз монд. хуб аҳмадҷон, шумо гуфтед ки ҳамин модар чанд то яхмоз мехарад? 6 то. баъд 1 тоашро далер мехӯрад, 1 тоашро хуршед мехӯрад, 1 тоаш зеби. чанд тоаш мемонад? 3. баъд боз падар бегоҳ мемонад, боз 1 то дигарашро мехӯрад. чанд то мемонад? 2. яъне аз ин ҷо маълум мешавад ки дар яхдон ҳамагӣ чанд то яхмоз мемонад? 2. офарин аҳмадҷон, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. хуб бачаҳо, бо диққат бошед. саволи сеюми шарти аввали барномаро мехонам. савол чунин аст. дар гулдон 3 дона гули садбарг, 3 то гули мехчагул ва 3 дона шохаи дарахт гузошта шуда буд. дар гулдон ҳамагӣ чанд гул буд? каме ки ҷавоб медиҳад. марҳамат сабрия. дар гулдон ҳамагӣ 6 дона гул буд. хуб сабрия, шумо гуфтед ки барои чӣ шумо шохаи дарахтро ҳисоб накардед? барои он ки вай гул не. офарин сабрия, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, бо диққат бошед. саволи чоруми шарти аввали барномаро мехонам. савол чунин аст. рӯзҳои корӣ ва рӯзҳои истироҳатии ҳафтаро номбар кунед. каме ки номбар мекунад. марҳамат шукрулло. 7 рӯз аз ҳафтаи мо тақсим кардем мо онро. душанбе кардем обозӣ, сешанбе суроқсозӣ, панҷшанбе рақсу бозӣ, ҷумъа бари ҳисобаш, якчанбе рафтем сайру гашт. шукрулло, дар ин шеъри шумо мо 2 рӯзро надидем. кадом рӯзҳо бошад? чоршанбе, шанбе, ана акнун бе шеър ба мо рӯзҳои ҳафтаро номбар кунед. душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа, шанбе, якшанбе. хуб шукрулло, шумо гуфтед ки як ҳафтаи мо чанд рӯз аст? 7 рӯз. 7 рӯз. шумо чанд рӯз дар як ҳафта ба боғча меравед? чанд рӯз истироҳат мекунед? 2 рӯз истироҳат мекунем, 5 рӯз ба боғча меоем. кадом рӯзҳо истироҳат мекунед? душанбе, сешанбе истироҳат мекунед? не, кадом рӯзҳо?
شنبه یکشنبه استراحت میکنیم، دوشنبه سهشنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه میبیایم با بخچه. آفرین شکر، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همینجا سوال شرطی اولی برنامه نیست به انجام میرسد. بیاید خود به دستاورد اشتراکچیان رو در این شرط حساب میکنیم و پس از آن میگذاریم به شرط دومی برنامه. چطوری پای بردید شرط اولی برنامه خیلی جالب بود و یکون اشتراکچی غالبیت را از دست دادن نمیخواست. هر یکی میخواست اولین شده دست بردارد و صاحب خول شود. در نتیجه در شرط اولی برنامه شکرالله 2 خول، صبریه و احمد باشن 1 خولی را صاحب شدند. ما رو در پیش 2 شرط دیگر انتظار است. خوب بچه‌ها، یادآور می‌شوم که سوال شرط دومی برنامه دایر به فیلم‌های تصویری و عالم نباتات و حیوانات ترتیب داشتند. پس باید قرار باشد سوال اول را میخوانم. سوال چنین است: در سوال سری الادین پر است و بعضا میافتد، برای چی؟ یعنی در کدام حالت پری سوای الادین میافتد؟ کن که جواب میدهد. مرحمت محمد. وقتی الادین دروغ میگوید فیصله‌اش میافت است. از زمین میفهمد که الادین دروغ میگوید. یعنی اگر الادین دروغ نگوید پری سری وی نمیافتد. همین خیر؟ بله. آفرین محمد، جواب شما کاملا درست است. خب میگذاریم به سوال دیگر. در افسانه شلغم موسیفید با یاری که شلغم را از زمین کند. کنی که جواب میدهد. مرحمت شکرالله. موسیفید شلغم را خواست که از زمین کشد. قطی کشی نشد، بیبی را فریاد کرد. بیبی آمد کشید نشد، قطیش نبره را فریاد کرد. آمد کشید نشد، نبره سگ را فریاد کرد. با نتوانستند. بعد گربه را فریاد کردند. بعد نشد، با موش را فریاد کردند و کشیدنش. خوب شکرالله، به فکر شما برای چه موسیفید تنها نتوانست شلغم را از زمین کند؟ برای آنکه وی بزرگ بود، کلام. یعنی شلغم کلام بود، از همین سبب موسیفید نتوانست آن را تنها از زمین کند. همین خیر؟ بله. آفرین شکرالله، جواب شما کاملا درست است. خب میگذاریم به سوال دیگر. سوال چنین است که برای ما و بینندگان تلویزیونی و هایستان شعر قرائت میکنند. بیاید از شکرالله آغاز میکنیم. مرحمت شکرالله. من سربازی وطنم، چشم وازی وطن، گوش اندازم همیشه به سازی وطنم. آفرین شکرالله. مرحمت محمد. تن وطن جان، برای من تنها جان، چون پدر و چون مادر مرا گرفتی در بر. آفرین محمد. مرحمت احمد جان. ستون دولت ما پیشوا، کان گنج و سرور ما پیشوا، روی اوراق کتابی تاجیکان، خط سبزی صورت ما پیشوا، بس گوارا تاجیکستانم به پیش، این داهی راهبری آزاده خواه، با تکان و سوی فردا می رویم، عزم هستی وطن در قلب خش. آفرین احمد جان. مرحمت صبریه. بابای امام علی آن باشد فقر تاجیکان، نامی خلقی تاجیک را پاینده کرد در جهان، از منبرها کرد آبادی وطن کرد، پرچم دوستی در جلوی وطن کرد. آفرین صبریه. خوب بودی قرار باشد سوال چهارم شرط دومی برنامه رو میخونم. سوال چنین است: در افسانه روباه و پلنگ، روباه از پلنگ با کدام راه نجات یافت؟ کنی که جواب میدهد. مرحمت محمد. روباه با پلنگ گفت که پدر شما مردی دلیل بود و میتوانست که ای جرس بپرد. شما را مثل پدرتون مردی دلیل هستین. میدونم که از این جنین پریده میتوانید. با پلنگ خواست که خودشان نشان دهد. از جری پریداست حلال شد. همین خیر روباه نجات یافت. خوب محمد، شما گفتید که از اینجا معلوم میشود که پلنگ دانا بوده است یا نادان؟ روباه دانا بوده است، پلنگ باشد نداست. آفرین محمد، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همینجا سوال شرط دومی برنامه نیز به انجام میرسد. بیاید خود به دستاورد اشتراکچیان رو در این شرط حساب میکنیم و پس از آن میگذاریم به شرط سومی برنامه. سوال‌های شرط دومی برنامه دایر به افسانه و فیلم‌های تصویری ترتیب داده شده بودند.
дар ин шарт низ иштирокчиён хеле фаъол буданд. Пас аз ба охир расидани саволҳои ин шарт, муҳаммад 3 хол, Шукрулло 2, Сабрия ва Аҳмад бошанд 1 холиро ба даст оварданд. Бо мо бимонед ва натиҷаи шарти сеюмро якҷо тамошо мекунем. хуб бо диққат бошед. саволи аввали шарти сеюми барномаро мехонам. савол чунин аст: гурбаҳо чиро шикор мекунанд? каме ки ҷавоб медиҳад. марҳамат аҳмадҷон. гурбаҳо мушро шикор мекунанд. хуб аҳмадҷон, шумо гуфтед ки гурбаҳо худашон аз кадом ҳайвон метарсанд? ай шак, саг аз кадом ҳайвон метарсад? ай гурб. офарин аҳмадҷон, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. дар фасли зимистон рӯзҳо кӯтоҳ мешаванд ё дароз? каме ки ҷавоб медиҳад. марҳамат Сабрия. дар фасли зимистон рӯзҳо кӯтоҳ, рӯзҳо кӯтоҳ мешаванд. шабҳо бошанд чӣ? шабҳо дароз мешаванд. хуб Сабрия, шумо гуфтед ки дар кадом фасли сол рӯзҳо дароз мешаванду шабҳо кӯтоҳ? дар фасли тобистон. офарин Сабрия, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб мегузарем ба саволи дигар. маконе ки дар он ҷо одамон метавонанд бе ягон тарсу ҳарос ҳайвонони ваҳширо тамошо кунанд, чӣ ном дорад? кане ки мегӯяд. марҳамат Шукрулло. онҷо боғи ҳайвонот мебошад. дар он ҷо одамон метавонанд натарсида ҳайвонотро тамошо кунанд. хуб Шукрулло, шумо гуфтед ки шумо ягон бор ба боғи ҳайвонот рафтаед? бале, баъд натарсидед? не. барои чӣ натарсидед? дар он ҷо паланг аст, гург аст, хирс аст. барои он ки ваё дар паси панҷара аст. офарин Шукрулло, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб саволи дигарро мехонам. савол чунин аст: калонтарин парранда кадом аст? каме ки ҷавоб медиҳад. марҳамат. калонтарин парранда шутурмурғ мебошад. хуб аҳмадҷон, шумо гуфтед ки шумо ягон бор ҳамин шутурмурғро аз наздик дидаед? ман онро дар боғи ҳайвонот дидам. офарин аҳмадҷон, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо саволҳои шарти сеюми барнома низ ба анҷом мерасад. биёд хоҳӣ ба дастовардаи иштирокчиёнро дар ҷамъ ҳисоб карда ғолибро муайян мекунем. дар шарти сеюми барнома низ ҳар як иштирокчӣ пештастиро аз даст додан намехост. чун ин шарти охирини барнома аст, кӯшиш менамуданд холҳои бештарро ба даст оранд ва дар натиҷа Сабрия ва Шукрулло 1 холи, Аҳмад бошад 2 холро соҳиб шуд. ҳамин тариқ баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома, Сабрия ва Муҳаммад 3 хол, Аҳмад 4, Шукрулло бошад 5 холро ба даст овард. аз ин бармеояд ки ғолиби барномаи имрӯзаи мо Шукрулло мебошад. Шукрулло, ғолибият муборак. бале бинандагони азиз, таве ки шумо пай бурдед дар барномаи имрӯзаи мо Шукрулло ғолиб омаданд. пас биёд ба хотири Шукрулло қарсак мезанем. офарин Шукрулло, ғолибият муборак бошад. аҳмад, шумо ба ҳамсоҳонатон ва бинандагони телевизиони Баҳористон чӣ гуфтанӣ ҳастед? ман ба ҳамаи онро мегӯям ки дар боғча китоб хунанд, шеърро аз ёд кунанд, ба гапи падару модар гӯш кунанд, ба он донояк мешаванд. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии Донояк ба анҷом мерасад. ёдовар мешавем ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо буданд тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 41 ноҳияи Исмоили Сомонӣ. та барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед. хайр.